Ayal kişi egerde 5 mal namazı kalktırmay okusa, bir aylık orucunu karmasa, jana güyösüne itaat kılıp moyunsuza beyiştin kalağın eşkinin gireveredi. Peygamber aleyhisselam aytat, egerde ayal kişiге Allah Taaladan başka biröge sajda kılууга buyruk, ruksat bolgonunda ele, anda men ayaldarga güyöңөрgө sajda kılgıla deyt elem deyt. Ayaldın baktısı güyöge kojoyunduk kılıp anı başkarganda emes, aga başkarılgandygында. Kuday ошондой жараткан. Menin de kapam var, ötükte travmatılık. Ecem var, 3 karındaşım var, 3 kızım var, hurmatlı bir tuğanım. Ben de ayal kişi tuğandarım var. Bирок ошолордун бардыгын güyösü başkarганын каалайт элем. Антип ошондо бакыт бар. Güyögө моюн сунуш керек. Бирок güyö арамга буйруса дагы моюн сунулбайт, адалга буйруган болсо итаат кылыш керек болот. Güyönү кордогон аял эч жерден урмат таппайт.